Želim Božji blagoslov svima prisutnima i želim da čitam danas iz poslanice Rimljanima iz 1. glave, čitam od 18. stiha. Kaže, jer se otkriva gnev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Jer što se može doznati za Boga, poznato je njima, jer im je Bog javio. Jer što se na njemu ne može vidjeti od postojanja sveta, moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima i njegova večna sila i božanstvo da nemaju izgovora. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima i potamne nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri, poludeše. Pretvoriše slavu večnoga Boga u obliče smrtnoga čoveka i ptica i četvronožnih životinja i gadova ili mazova. Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu i da se pogane tjelesa njihova među njima samima, koji pretvoriše istinu Božju u laž i većma poštovaše i poslužiše tvar nego tvorca koji je blagosloven na vijek. Amin. Možda ste nekada deprimirani ili da ne kažem neku težu riječ kada vidite koliko su zaista male crkve, koliko zaista malobrojni, koliko malo ljudi dolazi na molitvene sastanke, koji dolaze gdje se čita reč Božja, gdje se razmatra reč Božja, gdje se moli Gospodu, pa ako hoćete i gdje se deli večer Gospodu. Znate te 4 stvari koje čine zaista crkvu i bez koje nema crkve. Ali jednostavno to je tako. Ljudi ne žele. I ako mislite da su možda ove tradicionalne crkve punije, varate se. Kod njih je isto jako malo. Jako malo ljudi koji dolaze nedeljom, koji posećuju domove molitve. Nemojte nikada da se razočarate sa time. Bog, nažalost, tako mora da radi sa manjinjom. Međutim, Bogu to nije teško. Tako. Prema tome, ako Bogu to nije teško, nemojte da i nama bude teško i da razmišljamo o tom. Ljudi jednostavno ne žele. Ne da ne znaju, nego ne žele. Mi mnogo puta mislimo da ljudi jednostavno ne znaju neke stvari. Neki možda nisu upoznati sa nekim detaljima, sa svim činjenicama, ali verujte, pogotovo u hrišćanskim kulturama manje više poznate su te stvari. I kao što vidite, kao što Pavle piše, kaže da se otkriva gnjev Božji na te ljude. Bog je pokazao njima i da se gnjevi na njih. Ali oni to jednostavno ne žele. Oni, kaže, drže istinu nepravdu. Kaže, što se može doznati za Boga, poznato je njima. Kaže, Bog je javio. Bog je svima javio. Svi su upoznati sa tim. Dakle, neće biti izgovora za neprihvatanje Boga. Bog se jednostavno svima objavio. I kaže, ono što se nije moglo vidjeti na njemu, kaže sljedeći stih. Odnosno, Bog je duh, tako? Dakle, ne možemo da vidimo Boga. Kaže, ono što nismo mogli da ga vidimo, ne znači da imamo izgovor, da njega nema i da on ne postoji. Ono, kaže, što se nije moglo vidjeti na njemu od postojanja svijeta, moglo se poznati i vidjeti na stvorenjima njegova večna slava i božanstvo, da zaista nemaju izgovora. Mogli su da vide, ali neće. To je ono što stavlja, ako mogu tako da kažem, jad u naše srca, kada zaista mi koji smo upoznali Gospoda, kad posvjedočimo ljudima i želimo da se zaista ljudi obraćaju. I ne vidite tu osobost, tu bahatost, to odbijanje, to ponižavanje, taj prezir prema vama koji donosi to evanđelje. Ja vjerujem da je svako od vas se susreo sa tim nekom mnogo puta više. Koliko više puta ste pokušavali, vjerojatno više puta ste i dolazili u takve situacije. Hvala Gospodu kada se zaista neko obraća, kada neko prihvata, kada neko to prihvata. Vidite što kaže sljedeći stih. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviš ga kao Boga, niti mu zahvališe. Poznali su Boga. Ovo je reč Božja koja jasno kaže da su oni poznali. Znali su da ima Bog. Znali su kakva je njegova volja. Znali su da taj Bog će da sudi.
poznaše Boga. Pratite pažnju, molim vas, na ove riječi. Mi možemo da čitamo i neke druge stvari u Bibliji gdje se govori i suprotno, tako. A da li je Biblija suprotna? Nikad. Biblija samu sebe dopunjuje. Dakle, moramo upoznati ceo naum Božji, moramo znati celu Bibliju. Kaže reč Božja, apostol Pavle, nadahnut Duhom Svetim, kaže, kad su poznali Boga, nisu ga proslavili, nisu ga htjeli. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga, niti mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima i potamnje nerazumno srce njihovo. Kad se građahu mudri, poludeše. Možete li, da se možda moglo nekada više vidjeti, aj mi ne znam, nismo želi u tom vremenu, ovo nego danas. Ljudi toliko prave mudri, pametni, toliko misle da su dosegli sve, da su dostigli sve, da mogu sve, a da su jednostavno poludali u svojim mislima. Može li nešto biti neprirodnije i gore nego čoveka koji je rođen kao muško ili ženu kao ženu nagovarati sada da oni nisu to? To je direktna suprotnost Bogu. Znači, Bog nije znao kad je vas stvarao, da li vas je stvorio kao muško ili kao žensko. Ili praviti neko srednje rješenje, ili praviti, ne znam, nekakvih 70 rodova. Zašto? Pa samo da bi imali izgovor za njihov izgovor da odbace Boga. A to je evolucija. Kad ne možemo da vidimo evoluciju i nema je nigde, i ta kaže karika, to nije jedna karika, to je čitav lanac koji nedostaje u evoluciji. Oni onda prave evoluciju sami. Jer vidite da, jer vi kad kažete da ta ptica je, na primjer, ptica ili konj, ili sad nam imalo je ovo, znate kako je evolucionista objašnjava, a sada imamo, dobro, ima to. Ali je to sad ptica ili je nešto drugo? Pa nije ptica. Je to konj ili je nešto drugo? Pa nije, i dalje je konj. Dakle, ne postoji među vrstama, među rodovima, on nije postao nešto drugo. Čovjek je uvijek čovjek, majmun je uvijek majmun. I sada oni nasilno prave evoluciju i nasilno kaže, sad ti više nisi muško, nego ti si žensko, ili ti si nešto drugo, ti si nešto srednje. I onda, ajde vas starije, koji to nećete prihvatiti, baš nas briga, vi ćete i onako umreti, nego dajte da decu propasimo, da ćemo od malih nogu u školi, u vrtićima, počet ćemo da ih učimo da je to sasvim normalno. I to se prima u narodu, verujte, ja to gledam. I čak i stariji to prihvataju, kao pa dobro, eto, kao. Nekad su sa čuđenjem, možda i sa gađenjem, gledali na to, a sad kažu, pa dobro, ako su dva muškarca zajedno, pa dobro, eto, oni tako hoće. Ima li nešto neprirodnije? Ima li nešto gadnije u to? Ima li gadnije u Božjim očima nešto u to? Kad se građahu mudri, poludeš. Poludeš. Vi znate da je toga dosta bilo i u rimsko vreme, u rimskom carstvu. A znate da se kaže da će, kada Gospod Isus dođe, odnosno kada dođe Antihrist pre toga, da će biti kao rimsko carstvo, da će biti slično vreme kao i rimsko carstvo. I mi već vidimo to uvijek, na sve strane. I na tome se radi. Kaže da su pretvorili slavu večnoga Boga, vi znate da ljudi ne žele Boga, nego sami sebi prave Boga i onda klanjaće se bilo kome, samo da se ne klanjaju pravom Bogu. Zašto? Zato što tome kome se klanjaju, oni njega prave, oni njega nose, brišu ga, mogu, a ne moraju, mogu jednom godišnje ili nekoliko puta godišnje, a onda sve ostalo vreme da žive kako oni hoće. Zato ljudi vole takve bogove. Odnosno idol vole. U suštini taj idol vama ne može ništa. U suštini taj idol vas pušta da vi radite kako hoćete i da živite kako hoćete do groba, jer posle groba, naravno, nema ništa. Kako je to Sotona lepo i lukavo smislio, a ljudi grešni, naravno, udovoljavajući sebi i svojim grešnim željama, to im je došlo onako baš poželjno. I nemojte misliti da i danas toga nema. Samo što neće da se klanjaju pred kipovima, ali se klanjaju pred drugim stvarima. Pogledajte kladionice, pa ljudi se klanjaju kladionicama. Reality show. Sportovi, fudbal pogotovo. Hram Boga fudbala, hram Boga tenisa,
I zašto se onda čudite što imate i hram Žeksa, jel? Ako ste čuli za njom. Moderno idolopoklonstvo, odnosno idolopoklonstvo, iskonsko idolopoklonstvo, ništa se tu nije menjalo. I kaže, zato ih prevade Bog željama njihovog srca. Ja sam slušao, neki ljudi kaže, a zašto ih Bog ih predao? Zašto Bog nije kontra od njihove volje to učinio? Da Bog pravi robote. Ili pravi ljude koji voljno prihvataju to što Bog hoće. Bog ih predao, pusti ih. Pusti ih da pokažu šta znaju. Da vide gde će doći sa takvim. Možda neko se ide zove pamet. Jel? Bog ih predaje, pusti ih. To hoćete pa. Šta da vam ja radim? Predaje ih želja njihovih srca u nečistotu, da pogane telesa njihova među njima samim, koji pretvoriše istinu u Božju laž i kaže da su više poštovali i poslužili tvar, to jest tvorevinu, nego tvorca. Imate li danas toga? Pa ljudi se danas više dive svom automobilu nego Bogu. Kad kupe novi automobil ili novi njima, možda je polovan, ali njima je novi, kao dete sa lutkom, sa igračkom. Prosto se dive tom svom automobilu, prosto kompletnu specifikaciju znaju o njemu. Počnu da znaju svaki šaraf gde je, koliko ga samo čiste, održavaju i tako dalje, koliko se hvali, koliko su ponosni na to. Samo jedan aspekt. Više se dive tvorevini nego tvorcu. I to je tvorevina. Jel? Imate ljude koji se dive prirodi, ali nikako da se, ne znam, pao snijeg, pa vole snijeg ili vole šumu ili potop ili šta znam, a nikako da se dive onome koje je stvorio. Tako divno stvoreno, da tako sve lepo funkcioniše i koliko nas zaista Gospod voleo i koliko nam je toga dao. Slava Gospodu za malo stado koje je pobeglo od toga, koji su pravi zaista pobednici, koji su nasilnici, koji ulaze u Carstvo nebesko. Vi se zaista morate otrgnuti tome, morate biti nasilni da se rešite. Te spone greha, starog života, sveta, toliko su jake, da jednostavno samo Božja reč koja je dvosekli mač može da preseče te spone. Da se otrgnete i da nasilno uđete u Carstvo nebesko. I zato je tako malo vremena. I šta da kažemo na sve to? Sad ćemo posustati? Pa znamo, bili smo tamo u tom. Tamo smo bili. U svetu smo bili, sa njima smo bili. Šta ima tamo lepo? Šta ima nas lepo u svetu? Koliko to sve kratko trajno? Koliko to sve bledo? Koliko to sve, što kaže light, bez snage, kako to brzo prolazi sve? I imate neverovatne blagoslove sa Gospodom i neverovatnu večnost sa Gospodom. Zar ćemo se kolebati? Zar ćemo zastati? Zar nećemo se truditi da budemo Bogu pomagači? Dokle god možemo. Da Gospod koji je, kako kaže, blagosloven u veke vekova, da budemo mu zaista korisni. I da se, kako god bilo vreme teško i koliko god se god približio Hrista dolazak, postoji još šansa za mnogi da se obrati. Evo, razmišljamo u tom pravcu i kad Gospod blagoslovi u svakidašnjem životu, da zaista živimo taj život dostojan evanđelja, dostojan tog poziva kojim nas je Gospod pozvao i izvukao iz takve tame beznađa. Zaista njemu neka je sva slava, čast i hvala. Amen.